ta pogača, ova daska i ova lesonitka, to mi služi kao izolacioni toplotni materijal preko čitave zime. Ja pogače napravim u jesen, ali te pogače ne aktiviram do prvog pročisnog proljetnog izleta. Kad bude prvi pročisni proljetni izlet, a to je negdje polovicom februara, u februaru mjesecu, ja samo vadim ovaj čep od hranilice, vraćam najlon, poklapam po najlonu i moja je pogača aktivirana tad. Pčele tu pogaču normalno troše, vidi se na onom prošlom kadru, na jednom na drugom. Ako dođe tamo negdje džanerka iz cvate, jabuka, šljiva, pa nam treba malo i sirupa, tečne hrane, mi izvadimo ovaj čep, ovdje skalperom prorežemo onaj najlon, stavimo hranilicu, pčele su već na tijestu, na pogači. Čim su na pogači već su izišle, eto i na sirupu, znači u istom momentu može da troši i tečnu i čvrstu hranu. Kad ova nam poklopna dacka još u aktivnoj sezoni služi, ako hoćemo da napravimo oplodnjak, nukleus, roj, mi stavimo na plodište evo ovu poklopnu dacku, otvorimo ovo leto gornje kao u ponjače, ovdje stavimo, evo vidite ovaj čep za hranilicu. Šta smo dobili od poklopne daske? Dobili smo nekakvu pomoćnu ponjaču gdje stavimo jedan polunastavak ili nastavak elero, tu okvir zatvornog legla, natresemo pčela, stara će se pčela vratiti dole na svoje leto donje, ostaće ovdje mlada pčela i leglo koje će pokriti. Dodat ćemo matišnjak, matica će se oploditi, a u tom momentu, to je maj mjesec, juni, i ne treba nam toplija poklopna daska, sad nam je ovo poklopna daska, a ovoj dolazi ponjača. Matica se je oplodila, zanijela, ispitali smo njezin kvalitet, prenijeli smo gdje treba ili zamijenili u toj postojećoj zajednici donju maticu, opet smo sastavili, pčele smo sastavili sa tom zajednicom, opet nam je poklopna daska, više nije ponjača. Znači, igra ulogu da sve matičnjake na pčeljnjaku iskoristimo, da zamijenimo stare matice kad dobijemo, da u aktivnoj sezoni. I to bi bila prednost ove poklopne daske, znači da imamo pod svakim krovom u datom trenutku dodatnu ponjaču, dodatnu poklopnu dasku u aktivnoj sezoni i da možemo iskoristiti sve matičnjake, da možemo napraviti roj, oplodnjak, nukleus, sve što budemo trebali, i kad završimo sa tim svim operacijama opet sastavimo i to nam je poklopna dacka. Ona je ukupno debela, negdje oko 26 mm, što i deblja od zida košnice. Znači, uvijek poklopna dacka treba da bude deblja od zidova košnice. I ja sam to i dobio. Kad nemam pogače, ako nisam u jesen napravio ponjače, ovdje iskružim komad stiropola od santimetar, stavim stiropol i stavim ovu poklopnu dacku, a ako sam u jesen napravio pogače, onda pogača igra ulogu stiropola. Od ostale opreme koju sam unificirao, imam pregradnu dacku u aktivnoj sezoni koja se sastoji iz 3, to je moja pregradna dacka. Vidite, u ovu pregradnu dacku ide Hahnemannova rešetka, kad nam to zatreba, evo vidite, kao u pernice, evo to je Hahnemannova rešetka. Kad nam ne treba Hahnemannova rešetka, ako radimo neku drugu operaciju, onda imamo ovdje žičanu mrežu koja izvlačimo Hahnemanovu rešetku, dajemo žičanu mrežu, evo vidite žičane mreže. Ako nam ne treba ni žičana mreža, treći je uložak slijepa pregrada od lesonita. Evo vidite kako ide i slijepa pregrada od lesonita. To nam u toku aktivne sezone nekad zatreba mreža, nekad Hahnemanova rešetka, nekad slijepa pregrada. To je moja oprema koja ima 2 leta za manipulaciju pčela kod usmjeravanja u medište i splodišta, suzbijanje rojevnog nagona. Jedna jako praktična pregrada
koju ja koristim već evo zadnjih 10-ak godina i jako sam zadovoljan. Sljedeće moja oprema je takozvana ježalica kanadska, evo urađena od, vidite, prosto od lesonita, troku sa mrežom. Kad hoću da skidam medivca za vrcanje, prije na 24 sata postavim ove ježalice, nakon 24 sata samo poskidam, pčele prođu dole u plodište, gore oslobode med i ja se ovom ježalicom služim zadnjih 10 godina. Dalje imam rošfusovu podnjaču za proizvodnju matica. Evo vidite, ona je podijeljena na 3 odeljenja, srednje leto ima i ova 2 bočna. To bi se sastajala moja oprema. Znači, podnjača i poklopna daska, to su kao moji nekakvi patenti.